Арзыбек Токоев. Заман талабы. Кертип, кесип, жер байлығың ташыңды, болбос, жетпес, астыйынға сатылды, ырк ымала, ынтымақтың жогунан, колуңдағы сен алдырып ашыңды. Ойлы бодың, келечегін қырғыздың, келечек муын, ұрпақтарың ол қыздың, кайда барат, күтпүгін күн замана, барат орулоп, көрүтүрлүгүң турмушуң. Адамзат, акылыңа келсеңчи, нысап кылып, өз нәпсіңді жеңсеңчи, бары калат, өтүп кетсең дүйнөдөн, жетим жесир кем багалга берсеңчи. Жердің бетін таштандыга жайнаттык, жер энени аябадык, ыйлаттык, жан талашып, байлык үчүн кен сатып, табиатты талкаладык, кыйраттык. Байлык менен мансабыңды ойлойсуң, дүйнөгө билсең түркөк болбойсуң. Ажал улук, бир күн алып тынганда, кантип, кайдан мансабыңды коргойсуң. Ажал улук, бир күн алып тынганда, кантип, кайдан мансабыңды коргойсуң.